ubukela bakhona emakhaya ngebingelo okhulumako umthandazi uDlamini subscribe uthi umthandazi Dlamini channel YouTube idlozi likhona uNkulunkulu ukhona isithunywa sikhona hlanganisa amadlozi asekhaya mama wakho newasekhaya kini ube nenhlonipho yonke into oyenzako izawukhanya iphumelele sikhuleke sithandaze thina bobhuti bobaba sifisa uba nenkomo kuba nemizi noma umuzi sivuse imizi esikhuliswe kuyo singayilahli imizi kungathi uNkulunkulu ngaba nathi asipha amandla ekukhuleka mina ngumthandazi ungangimema ke yonke inkonzo onayo ngabe ngiphi inkonzo ngivumelekile ukuthi ngingaba khona mawufise ukukhuleka kunye nami ngiyakhuleka ngithandaza ngene ephomeni mhlawumbe isithunywa ngivula inhlanhla konke kwadlo isikhunyane kuyabuya nobe yini into yakho ephunyukako empilweni yakho mina ngiyibuyisa njengomthandazi uNkulunkulu mabe kunye nawe mbukelo khona ekhaya okhulumako umthandazi Dlamini subscribe uthi umthandazi Dlamini ngiyanithanda kakhulu bona bakhona emakhaya ngimi umthandazi onamandla okhulekayo uthandazako oniphilisayo uhlale ukukhunywa ngayo ungayifaki imali eCapitec noma eStandard Bank noma kuphi fona enye inombolo khuluma nami njengomthandazi uze kimi ngoba kunabantu egcine bacula abantu la ngaphandle so angifuni sesegama lami ngigcine ngimubi emhlabeni okujikile ngento engingayazi ngoba kwela bakhona emakhaya ngiyanithanda masithandaze mhlawumbe lesithunywa sizile size emakhandlela sibuyele kuzone 1 inkosi nibusise kwela bakhona emakhaya ngibambe 071 5292 117 073 1044 262 Dlamini mthandazi inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya ngibe ngikhona lapha nina seThekwini ngiyabonga.